Reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Umwashi TV, turizera ko aho muri mukomeje kugubwa neza cyane, natwe tumeze neza, turashima Imana kandi ibyo mukora rwose turabibona, ibyo mukomeje kudusaba turimo turabinoza neza, ejo cyangwa ejo bundi rwose turizera ko bizaba ari byiza cyane, ibitekerezo byanyu turabibona kandi tubiha agaciro, niyo mpamvu ari byo turimo kunoza muri ino minsi. Urabona udushya twinshi, abatarakora subscribe mukomeze mukore subscribe, tuzera ko mukomeje kugwa neza. Rero murimo gutangira impera z'icyumweru neza cyane, muri kumwe nanjye Ferguson, abanje kubagezaho amwe mu makuru tugiye kuganira mu makuru rero atandukanye. Turaza kuganira kuri ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ku munsi w'ejo nibwo yashyize ahagaragara itike cyangwa se icyo bisaba kwinjira ku mukino ifitanye n'igihugu cya Nigeria cyangwa se Super Eagles ku itariki ya 10 z'uku kwezi kwa 9 kuri Stade National Amahoro ivuguruye. Turahava tujye muri Ferwafa. Muri Ferwafa perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Munyantwari Alphonse arimo aricinya icyara yikomanga ku gatuza cyane, avuga ati aya mafaranga ndayagirane ko agiye kuba mu baherwe bahembwa amafaranga menshi cyane. Turaza kubigarukaho, turaza no kujya muri ekipe ya Rayon Sport Football Club. Ku munsi w'ejo hari habaye inama, iyo nama yemeje iki, byagenze gute ku mugabane w'Uburayi. Turaza kuruka kuri Cristiano Ronaldo urabikoze amateka, agakora amateka, ariko kuri we avuga ko atari we ukora amateka, ahubwo amateka niyo amukora. Rero byo tugiye kuganiraho, muhawe ikaze aho muri, haba hano mu Rwanda, hanze y'u Rwanda. Twizera ko mumeze neza cyane, mukomeze mukore subscribe kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Turatangira hehe rero? Reka tutangirire muri ekipe y'u Rwanda Amavubi. Tubibutsa ko ahantu heza ho gusohokera ni iwacu wa Village, hariya ku Kamonyi, ku ijuru rya Kamonyi neza cyane. Ubuzamutse ujya kuri Paruwasi Kamonyi, ureba mu kuboko ko hepfo hari icyapa cyiza cyanditseho iwacu wa Village. Bafite serivisi nyinshi cyane, harimo ihene yo mu ifuru, hakaza inkoko itetse neza, yokeje neza, byose kandi ibiciro ni bya bindi. Abantu baho rwose bakira abantu neza cyane. Rero mu mpera z'iki cyumweru munyarukire yo ku kazi keza ndetse n'uruganiriro rwiza, rwose mumeze neza cyane. Tubizera ko rero mwese mumeze neza cyane. Duhere mu kipe y'u Rwanda Amavubi. Mu kipe y'u Rwanda Amavubi rero ifitanye umukino wa gicuti, ifitanye umukino n'ikipe y'igihugu ya Nigeria ku munsi wo kuwa kabiri ku itariki 10. Ku munsi w'ejo rero nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ifatanyije na Minisiteri ya Siporo ryashyizeho ibiciro uko umuntu azinjira muri Stade National Amahoro. Bamwe bakavuga bati Ferwafa yakunze amafaranga kurenza intsinzi. Ibyo rero nibyo kwibazwaho. Ku munsi w'ejo rero Ferwafa ashyize ibiciro hanze by'uko umukino yo kwinjira kuri uno mukino, se aya mafaranga mwe mwayabonye mute, ibiciro mwabibonye mute? Namwe murajyaho mutange ibitekerezo. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa rero ryatangaje ibiciro byo kwinjira umukino ku munsi wa kabiri w'amatsinda yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cya Afurika, aho u Rwanda ruzakina Nigeria tariki ya 10 Nzeri 2024 kuri Stade National Amahoro. Uyu mukino uzakinwa ku masaha ya saa 9. Itike ya make yo kuwureba muri stade izaba ari amafaranga 2,000, mu gihe iya menshi ari iya miliyoni muri executive box, icyumba cy'abanyacyubahiro kijyamo abagera kuri 16 bonyine. Kwinjira ahasanzwe ndavuga hamwe hasi cyangwa se hejuru, abakunzi b'Amavubi bose bashyizwe igorora, baravuga bati
amafaranga ni 2,000 hose, ndavuga hamwe hasi hegera ikibuga ndetse na hamwe hejuru muri etaje, mwese ni 2,000 ku muntu umwe muzinjiriraho. VIP ni 20,000, aho business suite iri ahazwi nka executive suite ikaba ari 50,000 ndetse na executive box hashyizweho kuri miliyoni. Yayo rero amatike uko ibiciro bihagaze, executive box ni icyumba cy'abanyacyubahiro gikunze kuba ari gito kitajyamo abantu benshi kuko bakunze kuba ari hagati ya 14 cyangwa se 16, kikaba kirimo insakazamashusho cyangwa se televiziyo za rutura, ibyo kurya no kunywa byongeraho umwanya mwiza uba ureba mu kibuga neza cyane. Amavubi rero akaba yaraye ku munsi wo kuwa kabiri, nibwo munsi wo kuwa gatatu nibwo yakinnye umukino n'ikipe ya Libya, banganya igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe y'u Rwanda rwose bavuze bati yakinnye neza, yakagombye kuba yaranatsinze, ariko yaje kuba inganya igitego kimwe kuri kimwe. Nigeria rero izakina n'u Rwanda, yo ikazahura na Benin kuwa gatandatu ku munsi w'ejo ku mukino wo mu itsinda D, mbere yo gufata indege iza i Kigali kuhatana n'Amavubi. Tubibutse ko ni imikino yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'Afurika kizaba umwaka utaha 2025, kikabera muri Maroc. U Rwanda rero nirwo rwakinnye umukino wa mbere na Maroc, nako rwakinnye umukino wa mbere na Libya, banganya igitego kimwe kuri kimwe. Bavuga bati Amavubi yakinnye neza cyane, Maroc umupira ngo yari yawubuze. Ese we mwawubonye gute? Amavubi urabona atanga icyizere ko na Nigeria hano i Kigali kuri Stade National Amahoro, urabona bizagenda gute? Tubibutsa ko umukino ubanza niwo cyangwa se umukino ufungura irushanwa. Amakipe yombi yaba ni Maroc, yaba Libya, yaba n'u Rwanda, ubwo zose zifite inota rimwe, mu gihe ikipe ya Nigeria yo ikina umukino ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo nimara gukina umukino na Benin, izahita iza ikintu. Tubetse ko iyi Nigeria n'iyi Benin ubundi ziri mu itsinda rimwe n'u Rwanda mu gushaka itike ijya mu gikombe cy'isi, imikino izabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikipe y'u Rwanda rero n'ubundi muri rino tsinda ryo gushaka itike z'igikombe cy'isi nirwo ruyoboye. Tubutse ko ruri kumwe na Lesotho, rukaba ruri kumwe na Zimbabwe, Nigeria, Benin, niyo makipe rero ari kumwe n'u Rwanda. Ubwo ni u Rwanda, hakaza Benin, hakaza Nigeria, hakaza Lesotho, hakaza na South Africa, amakipe menshi cyane. Ariko ino mikino ibera rimwe cyangwa se irimo nayo iraba, kuko nyuma y'iyi mikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika ubundi hazahita hakurikiraho iyi mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi, dore ko yatangiye umwaka ushize mu kwezi kwa 11. U Rwanda rukaba rwaratsinze ikipe ya South Africa. U Rwanda ruza kuba runganya na Zimbabwe, rutsinda Lesotho, ariko ruza kuba rutsindwa na Benin. Rero murumva aho u Rwanda ruhagaze, ariko mu gushaka igikombe cya Afurika, u Rwanda ku mukino wa mbere ejo bundi nibwo rwaje kuba rwose runganya na Libya igitego kimwe kuri kimwe, umukino wabereye muri Libya. Rero ku munsi ku itariki 10 hazari kuwa kabiri ku isaha y'isa 9, ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ikaba izakira ikipe y'igihugu ya Nigeria Super Eagles. Ese ibikura nkota cyangwa se abakinnyi beza bakomeye kandi bafite naho bakina ikipe ya Nigeria, murabona u Rwanda ruzashimaho cyangwa se u Rwanda murabona ruzitwara gute? Jya muri comment hano hasi wandike ukubona ese umukino w'u Rwanda n'Amavubi, umukino w'u Rwanda na Nigeria
urabona bizagenda gute. Amavubi akomeje kwitegura yongeramo abandi bakinnyi benshi batandukanye n'uno mwaka cyangwa se muri ino minsi nabwo havugaga abakinnyi benshi bashobora kuza muri ino ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ariko biza kwanga ku munota wa nyuma. Ubwo twese turacyategereje rero niba bazaza mu yindi rawundi. Hari uwitwa Kavita ukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umudefanseri santarari, byavuga ko nawe ashobora kuzaza muri ino kipe y'u Rwanda Amavubi, ariko aza kuba agira impungenge avuga ko umugore we agiye kwibaruka, avuga ati umugore we agiye kwibaruka impanga, rero ntabwo naza ngo mutererane, ahubwo byaba byiza nje mu yindi mikino. Hari n'abandi bakinnyi bivuga ko bafite amamoko mu Rwanda bashobora kuzaza mu mikino cyane cyane iyo gushaka itike y'igikombe cy'isi, ndetse na nyuma y'uyu mukino wa Nigeria, imikino izakurikiraho muzatungurwe mubonye abandi bakinnyi bashya bafite aho bahuriye n'u Rwanda bakazabaza gutanga umusanzu wabo muri ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Reka tuve muri ekipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ahubwo tujye kuri perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Uwo nta wundi yitwa Munyentwari Alphonse. Munyentwari Alphonse rero perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa arimo arikomanga ku gatuza yicinye icyara abyinira ku rukoma avuga ati mbaye umuherwe. Ibi rero bije nyuma y'uko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika binyuze ku muyobozi waryo nawe yitwa Patrice Motsepe. Uyu Motsepe twibutsa ko ni nawe muyobozi cyangwa se niwe perezida w'ikipe ya Mamelodi Sundowns yo muri Afurika y'Epfo. Impuzamashyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yemeje ko amafaranga agenerwaga ubuyobozi bwa federasiyo muri Afurika azamurwaho 150% akagera ku bihumbi bigera kuri 50 by'amadolari. Ubwo bivuze ko perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa agiye kujya abona ibihumbi 50 by'idolari buri mwaka. Ushobora kugira amatsiko uti se biteye bite? Ni ukuvuga ko perezida wa Ferwafa Munyentwari Alphonse azajya abona miliyoni 65 y'u Rwanda ku mwaka, nk'uko perezida wa CAF Patrice Motsepe yabibwiye SABC TV yo muri Afurika y'Epfo ko ari icyemezo cyafashwe nyuma yo gusanga aba baperezida bakennye cyane. Ati bamwe mu baperezida banyu ntaho baba bafiteho gukura kandi bagomba kuyobora amashyirahamwe. Twafashe icyemezo cyo kugira icyo tubaha nubwo bidahagije, ariko byibura duha agaciro ubushake n'ubwitange bagaragaza. Uyu mwanzuro ukaba uzemezwa mu nteko rusange ya CAF izaba ku itariki ya 10 Ukwakira 2024 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubusanzwe abaperezida bakaba bagenerwaga ibihumbi 20 by'amadolari, ubu byamaze kugera ku bihumbi 50. Kabifashe umwanzuro nyuma y'uko mu minsi ishize yemeje ko amakipe akina amajonjora yibanze mu mikino nyafurika azajya ahabwa ibihumbi 50 buri kipe. Bivuze ko amakipe azajya akina imikino nyafurika yaba CAF Confederation Cup ndetse na CAF Champions League yose azajya ahabwa ibihumbi 50 by'amadolari. Ni ukuvuga ko buri kipe yose yitabiriye aya marushanwa ukuyemo ya mafaranga bahabwa mu matsinda yaviramo ku mukino w'ijonjora ya mbere yajya mu matsinda. Ni ukuvuga ngo amafaranga bazajya babona bafasha kwitegura iyi mikino, ariko nanone ntibikuye amafaranga amakipe yabonaga ageze mu matsinda muri za quart de finale, muri za demi finale na finale, ntabwo bikuyeho aya mafaranga. Amafaranga bazajya baha amakipe, bivuze ko ikipe ya Police Football Club, ikipe ya APR Football Club, amafaranga rwose ngo zizayacakira mu minsi iri imbere kuko nizo zasohokeye u Rwanda. Ikipe ya Police ikaba yaravuyemo itsinzwe n'ikipe ya Constantine yo muri Algeria, mu gihe ikipe ya APR Football Club itariki ya 14 ifite umukino cyangwa se izajya muri raundi ya kabiri
deja arangije no kujyamo ikazakira Pyramide Football Club yo mu Misiri ku itariki ya 14 ni muri weekend itaha umukino uzabera kuri Stade National Amahoro. Tukiri rero kuri Perezida Munyentwari Alphonse uzajya ubona izi miliyoni 65, izi ngizi ni miliyoni 35 azajya ahabwa ku mwaka, ntabwo ari buri kwezi. Aya mafaranga rero akazajya bari nk'agahimbaza musiki, kuko ubundi perezida wa Ferwafa ntabwo ahembwa, ahubwo udufaranga abona, kuko bo batwita ngo ni udufaranga dukeya, ariko urumva miliyoni 65 mu mwaka ni amafaranga menshi cyane. Ubwo ubaze ku kwezi ubwo ni miliyoni 5 n'ibihumbi 120 ingahe gutyo azajya abona buri kwezi. Ubwo rero Munyentwari Alphonse agize amahirwe rwose ku ngoma ye, kuko aya mafaranga buri muyobozi wese uzajya ayobora federasiyo, si mu Rwanda gusa, ahubwo ni federasiyo yose yo muri Afurika azajya ahabwa izi miliyoni. Izi miliyoni rero nubwo ari icyifuzo cy'umuyobozi wa CAF Patrice Motsepe, kizemezwa cyangwa se kizashyirwa ahagaragara n'imyanzuro yayo mu nama ya CAF iteganijwe kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri wa kabiri ku itariki 10 nibwo hazaba rero inama muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inama ya CAF, ni inteko rusange ya CAF ikazabera rero. Iyi nteko rusange ya CAF birimo abaperezida bose bo ku mugabane wa Afurika ba federasiyo z'umupira w'amaguru, ataboneka akaba yakoherezaho nka vice perezida cyangwa se umunyamabanga. Ubu rero ni abaperezida bose bo ku mugabane wa Afurika muri federasiyo z'umupira w'amaguru, ni ukuvuga ngo za Fekafoto, za Ferwafa, amafederasiyo yose. Ubwo ngubwo buri perezida wese azajya ahembwa aya mafaranga agera kuri miliyoni 35 kugira ngo babashe gukora akazi neza. Mutsepe avuga ko aya mafaranga ngo atari menshi, ahubwo ngo ni ukugira ngo babashe kubona neza imirimo bakora bayinoze neza, ko ngo uyu bundi ntago ari umushahara. Ferwafa rero ubwo urumva Munyentwari Alphonse ndetse n'uzamusimbura baguye mu mata rwose n'ubuki, ko aya mafaranga wenda tugiye nko mu mibare biragoye ko wabona cyangwa se wabona umuntu winjiza miliyoni 65 zitagira umusoro. Ubwo ni umushahara gusa, zikazajya zijya rero ku ikofi ya Munyentwari Alphonse buri mwaka. Ubwo ni miliyoni 5 n'ibihumbi 166 n'utundi turengaho gatoya wa miliyoni 5 ku kwezi. Munyentwari azajya azifata. Ubwo wenda bizatangira kwemezwa cyangwa se bizatangira gukurikizwa nyuma y'izo tariki 10 z'uku kwezi kwa 9 muri 2024. Inama izabera muri Repubulika Iharanira ntabwo inama mumbabarire, ntabwo inama izaba ku itariki ya 10 z'ukwa 9, ahubwo izaba ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 nibwo iyi nama izaba. Ubwo munisegureho gatoya, ntabwo inama izaba ku itariki ya 10 z'ukwa 9, ahubwo izaba ku itariki 10 z'ukwa 10 ibere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inteko rusange ya CAF. Ubwo rero abayobozi bose bo ku mugabane wa Afurika b'amafederasiyo y'umupira w'amaguru bose baziye babona aya mafaranga bitewe n'igihugu ubamo cyangwa se bitewe n'aho uturuka. Aya mafaranga uzajya uyavunja mu mafaranga y'iwanyu. Ubwo mu manyarwanda izi miliyoni ibihumbi 50 by'amadolari, miliyoni zigera kuri 65. Ese Munyentwari Alphonse azakomeza kuyobora federasiyo y'umupira w'amaguru, akomeza abone ubu bwatsi n'amafaranga menshi, ngo ni facilitation cyangwa se nayo kwifashisha kugira ngo abashe gutanga umusaruro mwiza cyane. Ibyo rero bivuga kuri federasiyo y'igihugu y'umupira w'amaguru mu Rwanda muri rusange, ndetse na perezida wayo Munyentwari Alphonse ugiye kujya ahembeshwa igitiyo. Reka tuve muri Ferwafa dukomeze, reka tujye kuri umukinnyi ukomeye cyane
ni umukinnyi w'ikipe ya AS do Kigali yaciye muri Kiyovu Sport aca muri Simba Sport Club ndetse aca no muri Yanga Africans muri Tanzania. Uwo nta wundi ni Emmanuel Arnold Okwi yagize icyo avuga ku bakinnyi b'Abanyarwanda bakinanye. Emmanuel Okwi rero yavuze icyo akumbuye kuri Haruna Niyonzima ndetse na Meddie Kagere bakinanye bose. Umugande rero ukinira ikipe ya AS do Kigali Arnold Okwi yavuze ko akumbuye gukina n'abakinnyi b'Abanyarwanda Haruna Niyonzima ndetse na Meddie Kagere bagiranye ibihe byiza ubwo bakinanaga muri Tanzania. Tubibutsa ko Meddie Kagere we n'ubundi aracyakina muri Tanzania mu gihe uyu nguyu Arnold Okwi ari muri kipe ya AS do Kigali yari yaje muri kipe ya Kiyovu Sport ariko biza kwanga uyu musore ahiterekeza muri AS do Kigali. Haruna Niyonzima nawe ubu ngubu bakinanye muri Tanzania yaba haba muri Yanga ndetse no muri Simba. Ngubu uyu musore nawe ari muri kipe ya Rayon Sport Football Club. Emmanuel Okwi rero yakinanye na Haruna Niyonzima 2013 na 2014 muri Yanga Africans yo muri Tanzania, 2017 kugera 2019 bongeye gukinana muri Simba Sport nayo yo muri Tanzania ari nabwo bakinanaga na Meddie Kagere. Mu kiganiro rero yahaye bagenzi bacu, Emmanuel Okwi yavuze ko Haruna ari umwe mu bakinnyi beza yakinanye nabo yaba mu kibuga ndetse no hanze yacyo. Okwi yagize ati Haruna ni umwe mu bakinnyi beza nakinanye nabo kubera ko mu bijyanye na tekinike ari ku rwego rwo hejuru, nk'ikiremwa muntu ni umuntu mwiza cyane. Ibyo rero bivuga kuri Haruna. Yavuze ko kandi ari umukinnyi yubaha, gusa ngo yiteguye kuzamutsinda nibahura muri shampiyona AS Kigali kizaba yahuye ikipe ya Rayon Sport Football Club. Haruna n'umwe mu bantu nubaha ariko ndatekereza ko niduhura ngomba kumutsinda. Agaruka kuri rutahizamu MK14 bakinanye muri Simba Sport Club ariwe Meddie Kagere yavuze ko ari rutahizamu ntagereranwa. Ati mu ijambo rimwe Meddie Kagere ni rutahizamu ntagereranwa uwo bita bull striker mu ndimi z'amahanga, rutahizamu uguha ibitego buri gihe nk'uko nabivuze. Abanyarwanda ni abantu beza cyane nakinanye nabo. Yemeje ko kandi ajya kumbura ibihe bye n'abakinnyi b'Abanyarwanda, gusa ngo umupira w'amaguru niko uteye. Ati byanze bikunze ukumbura abantu nk'aho kuva wakina na nabo. Ati rero ariko umupira w'amaguru utuma wibuka buri munsi, ntabwo wamenya aho ejo uzaba uri ukinana nabo cyangwa se udakinana nabo. None Okwi yavuze ko we agiye gukora ibishoboka byose abe yafasha ikipe ya AS do Kigali kuba yatwara cyangwa se yakwitwara neza muri uno mwaka season 2024 2025. Reka tuve kuri Arnold Okwi na AS do Kigali ye ndetse na Simba Sport Club yakiniye ndetse na Yanga Africans, ahubwo tujye muri Rayon Sport Football Club. Muri Rayon Sport Football Club Rayon Sport Football Club ubu ngubu rwose iri mu gikorwa iwacu ku ivuko, irimo kurera mu karere ka Nyanza mu buryo bwo kwizihiza imyaka 125 akarere ka Nyanza cyangwa se umujyi wa Nyanza ubayeho. Ekipe ya Rayon Sport Football Club ubu rwose tuvugana irimo kwitegura ibihe bikomeye kandi byiza byo kongera kwegera abakunzi bayo. Rayon Sport ku ivuko rero ubu ngubu amakuru hari nuko ku munsi w'ejo
habaye inama y'igitaraganya aho yahuje bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport Football Club ndetse n'abayiyoboye kugira ngo ino ekipe ya Rayon Sport Football Club ibashe kuba yagaruka cyangwa se ibashe kuba yakomeza kwitwara neza mu buryo bw'imibereho mu kibuga. Tuzi ko ikipe ya Rayon Sport Football Club imaze gukina imikino igera kuri 2 ya Rwanda Premier League ariko nta mukino n'umwe yari yatsinda. Ikipe ya Rayon Sport Football Club rero ikomeje gusaba abakunzi bayo kuyifasha bagakanda akanyenyeri ndetse no mu buryo bw'ibitekerezo kugira ngo ibashe kuba yakwitwara neza mu mikino iri imbere mu makipe 16 ya Rwanda Premier League. Ikipe ya Sport iri mu makipe akunzwe cyane hano mu Rwanda. Ku munsi w'ejo rero habaye inama yahuje abayogize kuyobora ino kipe ya Rayon Sport Football Club ariko bamwe ngo bagiye bitanga ariko nta n'ubu ngubu noneho Rayon Sport isigaye rwose ibintu bikora ruzungu. Mbere waravuga ngo Rayon Sport ukumva amakuru yayo yose yagiye hanze ariko mwibanga rikomeye ikipe ya Sport yaba ba Paul Muvunyi bande bose bari muri iyo nama nubwo bitabira gakeya ariko ngo bagize bimwe bacencura baravuga bati ikipe yacu tugomba kuyifasha kugira ngo ikomeze igarure igikundiro ishema mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport Football Club haba no mu Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Ngibyo rero bivugwa muri Rayon Sport Football Club ikomeje kuba rwose bitagendekera neza cyane kubera ko amikoro yayo akomeje kuba agaterera nzamba. Nyamara bivuga ko ifite abaterankunga yaba uruganda rwa Skol rwo mu Nzove yaba Canal Plus Tapendigo bose n'abaterankunga ariko bikanga bikagorana. Perezida Jean Fidel rero ngo icyo akeneye nuko ino ekipe yakongera ikagaruka ku ruhando mpuzamahanga ndetse ngo niyo mpamvu yabashe no kubagura abakinnyi bahenze kandi bakomeye kugira ngo yongere igarure ishema cyangwa se yongere igarure igitinyiro yahoranye mu minsi yashize. Ibyo bivuga muri Rayon Sport kandi turaje tujye no mu yandi makuru avugwa mu yandi maekipe. Reka tuve muri Rayon Sport Football Club ahubwo abakunzi ba Gicumbi Football Club nabo rwose ubu ngubu ngo bameze neza cyane. Ikipe ya Gicumbi Football Club yo mu karere ka Gicumbi ubu ngubu noneho iri kubarizwa mu karere ka Nyarugenge i Nyamirambo niho igiye kujya ikinira mu cyiciro cya kabiri bityo ngo ibashe kuzamuka. Ikipe ya Gicumbi Football Club rero idaheruka mu cyiciro cya mbere cyangwa se mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Nyuma yaho igiriye mu cyiciro cya kabiri kuvayo bikaba ikibazo. Noneho irabarizwa mu mujyi wa Kigali. Ushaka kwibaza ni iyihe mpamvu ikipe ya Gicumbi Football Club igiye kugikinira imikino yayo i Nyarugenge i Nyamirambo kuri Kigali Pele Stadium yo mu cyiciro cya kabiri. Ino ekipe ishaka kuzamuka ubushize yagarukiye rwose ngo yaguye munsi y'urugo. Uno mwaka rero ngo gahunda bafite ni ukuzamuka. Gicumbi Football Club yari ikina mu cyiciro cya kabiri nuko ubu ngubu tuvugana rwose ino ekipe yari isanzwe ibarizwa mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda, ubiri kubarizwa mu karere ka Nyarugenge i Nyamirambo, akaba ariho izajya ikinira imikino yayo muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Amakuru avuga
ko ubuyobozi bwa Gicumbi Football Club ko impamvu ino kipe itazakiniraho yari isanzwe ikinira ari uko hari ibikorwa remezo birimo gukorwa, harimo no gutunganya ikibuga cya Gicumbi Football Club. Perezida wa Gicumbi Football Club yitwa rero Nitanga Desire, avuga ko kuba ikipe itari kubarizwa Igicumbi atari amayeri yo kuzamuka, ahubwo ari ikibazo cy'ibikorwa remezo. Nitanga yagize ati ntabwo ari amayeri yo kugira ngo tuzamuke, kuko inshuro zose Gicumbi Football Club yazamukiye Igicumbi, ahubwo hari ibyabiteye birimo ibikorwa remezo. Stade ya Gicumbi Football Club barimo kuyubaka, ati nta handi hantu twari dufite ho gukorera imyitozo ndetse no gukinira imikino yacu. Twarebye hashoboka hatworohereza mu buryo bwo gukina, tubona ari i Kigali. Gicumbi Football Club rikubarizwa i Nyamirambo yamaze guha amasezerano umutoza Amurani Hatungimana, kandi niyo kipe ya Gicumbi Football Club yasinyishije abakinnyi benshi batandukanye, harimo myugariro Nzayisenga Jean d'Amour wahoze muri Sunrise, ndetse na Nshimiyimana Olivier wahoze muri Vision, na Rubuguza Jean Pierre bavanye muri Gorilla Football Club. Perezida wa Gicumbi Football Club Nitanga yashimangiye ko uyu mwaka ikipe igomba gusubira mu cyiciro cya mbere. Ese bizashoboka? Abakunzi ba Gicumbi Football Club muri hehe? Ese murabona bizashoboka ko ikipe yanyu izazamuka ikajya mu cyiciro cya mbere? Nitanga rero umuyobozi cya perezida wa Gicumbi Football Club yavuze ko ubushize, yagize ati ubushize twagarukiye ku mwamba, dusubira inyuma ngo tuze twiteguye. Iyo ugiye gusimbuka usubira inyuma gatoya, ubu twaje tuje. Ibyo rero bivuga na Nitanga, perezida wa Gicumbi Football Club. Ati dufite intego yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere dufatanyije n'ubuyobozi bw'akarere, umufatanyabikorwa akaba n'umuterankunga wa Gicumbi Football Club. Yakomeje avuga ko yagize ati ubuyobozi bw'akarere ndetse n'abakunzi ba Gicumbi Football Club bazakora ibisabwa kugira ngo ikipe izamuke. Ati yarabitwemereye rero ko tugiye gushyira hamwe hakaboneka umusaruro. Umwaka w'imikino tutangiye kuri gahunda ari ukuzamuka mu cyiciro cya mbere. Biteganyijwe ko shampiyona y'icyiciro cya mbere yo yaratangiye, ariko iy'icyiciro cya kabiri izatangira ku itariki ya 19 Nzeri 2024. Gicumbi iri mu itsinda B, aho iri kumwe n'amakipe nka Sunrise Football Club, AS Muhanga, Miroplast Football Club, Nyanza Football Club, Kamonyi Ventures, Sina Gerard Football Club, United Stars yo mu Kabagari, Tsinda Abatsinde, Vision Jeunesse Nouvelle y'Urubavu, UR Football Club, Interforce Football Club na Motari Football Club. Iyi Motari ikaba ifite abafana benshi rwose, ngo ino kipe ikinwamo n'abamotari. Iyo yakiniye ku Mumena haba huzuye cyane, abamotari benshi bahari bameze neza cyane. Ibyo rero ibivugwa muri Gicumbi Football Club yarangije cyangwa se yarangije kwemeza ko imikino yo mu cyiciro cya kabiri izajya ikinira kuri Kigali Pele Stadium i Nyamirambo, byakwanga ikajya ku Mumena cyangwa se kuri Tapi Rouge, ubu yabaye Tapi Vert.
ibyo rero ibivugwa hano mu Rwanda ndumva ari ibyo ngibyo, keretse niba wenda hari andi makuru twaba agezaho hano mu Rwanda, ariko iby'ingenzi byavugwa hano mu Rwanda byari ibyo ngibyo. Reka tujye ku mugabane w'i Burayi. Ku mugabane w'i Burayi umukinnyi w'umuhanga cyane akaba nta wundi akaba yitwa Cristiano Ronaldo, yaraye akoze amateka akomeye cyane. Uyu mugabo rwose ufite ibigwi ndetse n'amateka, yaraye akoze amateka cyangwa se yaraye ashyizeho agahigo. Umunyaportugali Cristiano Ronaldo yaciye agahigo ko kuzuza ibitego 900 mu mikino yose yakinnye, akaba umukinnyi wa mbere ubikoze. Cristiano Ronaldo yabaye umukinnyi wa mbere wujuje ibitego 900 mu rugendo rwo gukina umupira w'amaguru ubwo Portugal yakinaga na Croatia. Mu ijoro ryo kuwa 4 tariki ya 5 Nzeri 2024 nibwo Cristiano Ronaldo yatsinze igitego cya 900. Ibi yabikoze mu mikino ya UEFA National League aho Portugal yakinaga na Croatia cyangwa se Croatia. Ronaldo y'imyaka 29 y'amavuko, igitego cya 900 yagitsinze ku mukino wahuzaga Portugal na Croatia, ugeze ku munota 34 agitsinda ku mupira yarahawe na Nuno Mendes ukinira ekipe ya Paris Saint-Germain. Igitego cya 900 Cristiano Ronaldo yagitsinze mu mateka ye cyabaye ikijana na 31 yatsindiye ikipe y'igihugu ya Portugal mu myaka igera kuri 20 uyu musore amaze ayikinira. Umukino Cristiano Ronaldo yakoreyemo aya mateka, myugariro ukinira Manchester United Diego Dalot niwe wabanje gutsindira Portugal igitego cya mbere ku munota wa 7 ku mupira yarahawe na Bruno Fernandes ukinira ekipe ya Manchester United mu majyaruguru y'Ubwongereza. Umukino warangiye ari ibitego 2 bya Portugal kuri kimwe cya Croatia, gusa igitego cya Croatia nacyo cyabonetse ku munota wa 41 Diego Dalot niwe wakitsinze. Ibitego 900 Cristiano Ronaldo yujuje yabitsinze mu makipe yagiye anyuramo nka Sporting Club de Lisbonne yiwabo muri Portugal, Manchester United, Al Nassr, Real Madrid, Juventus de Turin ndetse no mu ikipe y'igihugu ya Portugal. Mu makipe Ronaldo yagiye akinira, ibitego yatsinze byagize uruhare mu kwegukana ibikombe bitandukanye nka English Premier League, UEFA Champions League, FA Cup, La Liga Santander ndetse na Euro yegukanye 2013. Ku rundi ruhande Cristiano Ronaldo ibitego yatsinze ndetse n'umusaruro yatanze muri rusange byamufashije gutwara Ballon d'Or 5. Cristiano Ronaldo wamaze kuzuza ibitego 900 ndetse gutangaza ko afite intego yo kuzuza ibitego 1000 mu rugendo rwo gukina umupira w'amaguru. Kugeza ubu Ronaldo arabura ibitego 100 ngo agere ku bitego 1000. Si ibitego uyu musore azabigeraho, mu gutegereza tukareba. Uyu musore w'umunyabigwi ufite Ballon d'Or 5, kabwiye amakipe yakinemo haba muri Lisbonne iwabo muri Portugal, Al Nassr bakinira muri Arabie Saoudite, yakiniye Real Madrid, yakiniye Manchester United, anakinira ekipe ya Juventus de Turin. Uyu musore wakinnye mu makipe menshi atandukanye kandi akagenda ayagiriramo ibihe byiza, ibigwi rwose yarabyubatse, akomeje no kubyubaka, akaba ari umukinnyi wa mbere ku isi
waje kuba yatsinda ibitego byinshi 900 ku myaka ye 39. Nyuma yo gutsinda bino bitego rero 900, Cristiano Ronaldo yagize byinshi atangaza. Rutezemo ikipe ya Portugal rero na Al Nassr yo muri Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo warayiwaritse amateka kuri uyu mugoroba yuzuza ibitego 900. Twabura ko ku munsi w'ejo aribwo yujuje ibitego 900. Twababwiye n'ababitsinze. Nyuma yo kwandika aya mateka rero mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko ibikombe byo ku mugabane w'Uburayi bamaze gutwara bingana n'igikombe cy'isi. Se nawe urabyemera koko ko ibikombe ikipe y'igihugu ya Portugal cyangwa se ibikombe Cristiano amaze gutwara ku mugabane w'Uburayi bingana n'igikombe cy'isi? Ayo ni amahitamo ye. Nyuma y'umukino yavuze ko yishimye kuba ashyizeho agahigo gashya, ndetse anavuga ko kugeraho azi uburyo bigoyemo. Ati ibikombe byo ku mugabane w'Uburayi Portugal yatwaye bihwanye no gutwara igikombe cy'isi. Tinamaze gutwara ibikombe biri muri Portugal, nashakaga ntabwo nshishikajwe n'ibyo. Ati kandi izo ni inzira zose zitandukanye. Ati nshimishijwe no kwishimira umupira w'amaguru ndetse n'uduhigo tukaza nk'uko bisanzwe. Ati ntabwo nkoraho uduhigo, ahubwo uduhigo turankurikira. Agahigo k'ibitego 900 ni ikintu. Ati agahigo k'ibitego 900 ni uduhigo nk'utundi, ariko gusa nzi ukuntu bigoye gukora muri buri munsi kugira ngo ugere ku bitego 900. Ati ni intambwe idasanzwe mu mwuga wanjye, ndishimye cyane. Mfite imyaka 39, ngomba kwibanda cyane ku bintu bigenda neza. Ati bisaba ubwitange bwinshi. Ati kandi iyo utuduhigo tubaye ngira amarangamutima. Muri rusange ibitego uyu mukinnyi yabitsinze mu mikino 600. Mu mikino rero 2,206 nari ndimo mbabwira imikino uno musore yatsinze 2,236 amaze gukina. Igitego cye cya mbere yagitsinze ubwo yari arimo gukinira Sporting Lisbon iwabo muri Portugal ku mukino we wa kane bari bakinyemo n'ikipe ya Moreirense, nyuma y'uko mu mikino 3 ye ya mbere nta gitego yarigeze atsindamo. Cristiano Ronaldo akinira Manchester United kuva 2003 kugeza muri 2009 yatsindiye ibitego 119. Cristiano Ronaldo rero nari mubabwira ko akinira ikipe ya Manchester United yatsindiye ibitego 119 mbere yuko asubirayo kuva muri 2021 kugeza muri 2022 agatsindayo ibitego 27 bigahita biba ibitego 145. Uyu musore yatsindiye ekipe ya Manchester United yo mu majyaruguru y'igihugu cy'Ubwongereza, akina muri Real Madrid. Uyu musore yatsinze ibitego 450
mu mikino 438 yakinnye, ndetse ni nawe mukinnyi wayitsindiye ibitego byinshi mu mateka, aho mu mwaka wa 2015 yanyuze kuri Raul Gonzalez Franco we wari warayitsindiye ibitego 323. Muri Juventus uyu musore Cristiano Ronaldo yatsinze ibitego 101, naho mu ikipe y'igihugu ya Portugal amaze kuyitsindira ibitego 131, ndetse ni nawe mukinnyi umaze kwitsindira ibitego byinshi mu mateka kugeza ubu muri Al Nassr ho amaze kuhatsindira ibitego 68. Umwaka w'imikino Cristiano Ronaldo yatsinzemo ibitego byinshi ni umwaka wa 2021. Oya, mu mwaka aho yatsinze ibitego byinshi mu mwaka wa 2011-2012, aho yatsinze ibitego 39 birimo 30 bya Real Madrid ndetse n'9 bya Portugal. 2011 rero na 12 numva aho Cristiano Ronaldo yatsinze ibitego byinshi cyane, yatsinze ibitego 38 birimo 39 birimo 30 bya Real Madrid ndetse n'ibitego 9 by'ikipe y'igihugu ya Portugal. Uyu mukinnyi ubitse Ballon d'Or 5 yanditse aya mateka kugeza ibitego 900 nyuma y'uko atangaje ko mbere yo kureka gukina umupira w'amaguru afite agahigo ko kuzuza ibitego bigera mu 1000. Ese azabyuzuza? Reka dutegereze turebe uyu musore udasanzwe, uyu musore w'imyaka 39. Ese urabona azareka gukina cyangwa azarekeraho gukina afite imyaka ingahe? Urabona azaba afite ibitego bingahe? Bakunze Umwashi TV rero, reka dukomeze tubashimire. Abatarakora subscribe mukomeze muyikore, kandi ibitekerezo byanyu rwose ni nyamibwa, turabyumva turanabizi, tubiha n'agaciro. Ibyo murimo kudusaba turimo kubitegura neza rwose. Impinduka zo mu minsi mike ziraje zibe muzibone. Reka dukomeze tubashimire rero, mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mugire intangiriro nziza za weekend. Iyo weekend izababeremo weekend y'ibyishimo, izababere weekend y'ibyiza gusa, maze ibyiza byose Nyagasani atanga bikomeze bibe kuri mwe. Mwari kumwe nanjye Ferguson, reka mbashimire, mukomeze mugire ibihe byiza. Turagaruka mu kanya tubagezaho andi makuru agezweho. Ciao ciao.